Nganong labi man jud ni sugbahon ang budburon no, pagkahuman mokuha kag kanon nga balikinsi tapos isawsaw ni mga perting pagkadaghan sili basta makaingon jud kag Sayo pa sa buntag matas, nagkarga na lamig ice no kay wala may donggo or isda. Pagkahuman nagsabot-sabot ang mga amigo nga magsinugbahig isda. Karon kay na may isda ang akong amigo, iya dang gikuha sa sulupin og iyang gihatag sa ako. Kani nga isda matas to niaging adlaw pa ni nga isda no, so iya lang gitago para isugba kay pagkaugma man gud mamahaw jud mig sayo ana bago may motiwas og trabaho. So atong gihimo ni sirit dayon ta padulong dito sa sugbahanan dira ra pud sa sulod sa Peaceport no. Timing pud matas pag abot ako dito na ay nagsugba no, so dili na ta mo problema og baga. So atong gihimo atong gisingit ang atong isda kay duhar man pud ang ihang gisugba. Samtang nagbidyo-bidyo ko matas na apo day nagluto dito sa unahan no, tan-awa matas medyo nagprito na siya. So atong silipon dito ato sa nabiyaan kadiyot ang atong sinugba kay naa may nagbantay no. So ato tong adto dito kung unsa ang ilang giluto. Daan palay ko nagprito lagi sa matas. Diri magod sa sulod sa Peaceport pag magtrabaho ka sa dako nga lansa, libre na ang imong kaon no. Tanawang kaldero kung unsa kadlagko. Og kay naluto naman ang sinugba sa tao matas, iya nang gitira no, tan-awa isa ka budburon og balikin singa kanon sulbad na ang imong pamahaw. Simple lang matas para mabusog ka. Magdala lang kag duha ka bug isda, pwede na nimo sugbahon basta mo palit lang kag kanon sa ilaha. Ito sang balihon. Okay, matats. Kumot na kayo. Kainit. Budburon. Tamis ka na sinugba matats. Matats, atchop na to sinugba. Aso pa lang, nakakagutom na. Pagkadabis. Karon kay naluto naman tomatas, ato sa ning lingaw-lingawon ang iring no para dili tangagon ang atong sinugba kay akong kauban wala pa nangabot. Pagpaliton tagpila 100 na tanan. Aun sa ba? Paprito ra man gud. Gipaprito ra ka. Silbi sa ulan lang ka. Gadagan man diyo. Ay mo ditong bata ganyan nga yung ibutang diri kay paprito. So pwede pod matats no, kung busy kasi imong trabaho, ihatod lang nimo ang isda dira tapos imong ipaluto sa ilaha, ikaw na lang mo suhol sa ilaha kung pila ang imong kaluoy. O di ba? Moadto na lang ka aron mukaon. Tan-awa gud ang area matats kung unsa ka bugno no, og isa pa ila nang ginalimpyuhan diya kada adlaw. A few moments later. Ay salamat na abot na jud sila. Bay, luto na sinugba. Atchop na sinugba bay, atchop na. Karon kay naabot na sila, mokuha na kog sili og toyo. Ang akong gibiliban diri matas kining kanon nga balik 15, tan-awar ko na perting pagkadaghana 15 pesos lang mabusog na ka. Unya magdala pa jud balbakwa ang akong amigo matas, kung dili baka ganahan mokaon na ipares dito sa sinugba nga budboron pagkahuman butangan ni mog sili nga perting pagkadaghana og isa pa tan-awar ko na perting pagkadaghana sa unod sa balbakwa. Mao jud ni biliban ako sa amigo matas bisag naa na mi isda no or sinugba diya mo palit pa jud nagsud-an kay nganuman ang iyang katarungan manggod lawas daw ang kapital. So dili daw to mag-budget alang sa kaon. Tama man pud matas kay nga naman unang-una lawas atong kapital matag adlaw nga mo trabaho tano, ang uban dira bulad ginamos ang sudan unya ang trabaho construction. Pero ako wala ko nag-judge sa bagay, ingana man jud ang panahon kung pigado jud ta. Pero kung naa man lang mga tas ayaw jud mo pag-budget no kay alang-alang na sa inyo ang lawas. Og ato na nihigopon ang sabaw sa balbakwa matas nga perting pagkainita og perti pong pagkalami ano. Pagkauman matas ato po nang ibahog sa kanon kay ang baso gamiton na pud sa ato ang kauban. Sulbad matats, mabusog pa ka, malingaw pa ka oh. Mura nagpicnic.